Apo ayaten ka kaasimita makan kanayon ket inaldaw taptapayaen na tiyempo ti babangon sagbay pa naturog ket ikanta kinaimbag mo Diyos. Itikan kanayon matalek ka, itibiyag ko naimbag ka unay, iti panawen a panagbiag ko ket ikanta kinaimbag mo Diyos. At ipimek mo indalan na kagserbiya na para umay man sipet rabi isikat makiadda panakaamuken ka nailangitan nga ama asing dagayem ket nagbiagak ti kinaimbag mo. Itikan kanayon matalek ka, itibiyag ko naimbag ka unay, iti panawen a panagbiag ko ket ikanta kinaimbag mo Diyos. Ti kinaimbag mo agpurpurayog iti biyag ko, inted mo ti biyag mo maypay panagkasupot ko. Apo idayaw ka ket agserbiat iyawat ko't amin ko. Ti kinaimbag mo agpurpurayog iti biyag ko, ti kinaimbag mo agpurpurayog iti biyag ko, inted mo ti biyag mo maypay panagkasupot ko. Apo idayaw ka ket agserbiat iyawat ko't amin ko. Ti kinaimbag mo agpurpurayog iti biyag ko, itikan kanayon matalek ka, itibiyag ko naimbag ka unay, iti panawen a panagbiag ko ket ikanta kinaimbag mo Diyos. Ket ikanta